Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai katrok kit doyong kala kalano asurok ba National Highway Henreu agajan mi jong si palay bat kane kala ja kat pramer hajan kebernihat police outpost kum gajing tep belaya lum la antat bakatai katrok kala kit kumba shipau hadu kat santon doyong bat kadai ka bodan yu number AS01K C6188 na kaliang jong kipulit kebernihat kila lek bantok kit lor katai gajing ja Nrei gilalap tangi katrok bot udoyong belahap Ahmadan katba unongnya ulayok ban pet krat na katai gejaka. Halor kani gejingja na kaliang kipulit kila ujor daga ijahar. Halor gejing shalan bea ni udoyong bat gejing twet ban lap igi badan keti kedang ya cekmat. Nrei na kaliang jo kaseng Confederation of Riboy People Sengkeme melalam kemat ubak Shining Kinta Finance Secretary lem ubak Kitdor Maulong Presiden ko Umsning Circle kila penrem jur halor kata gijing shalan bea ni udoyong bat keseng kala subajur ru balese gijing shalan bea ni udoyong kadai ka bladon keti degi menteri jong sarkar jela. Hinapai lanap people dan lawan le benurip masih tep ke kubur na ke serkil aku merang ne masih keduk marmar ngilai kenduk kat ba bersulfun ini ngilai hiar urut sini sopo kat kamer bat ngilai ini ba yang mereka drop kepala kelang ne bat kai ke bas ngolongo ini ba nakalian juga government bangi ini nakapor sakapor baki ki pat isu ya udiong baki nong man pelan rai ini lengo pat balai ki duyong kiai man kemit nakaliang juga ka Confederation of Riboy People ka kop ki don ka jis ngokya ka ba ka bujur ba halor kani ka jing le jong ka sarkar mekya jingi ila se ka don ka sa landat ka ba ngilap nong ma kadai ka corruption ka ba ngilong ma ngimla ban tipa ya kada ka jing le jungi sa landat ila se kadai ka corruption jungi balai ba ki duyong kilat hakini kipor Nemar ba naga sarkar kila isu ba ya ki duyong ya dumta ya duyong cepat pelai lah. Sebelum ka sarkar media ini ya saya kira kai ba nagaling yung police department kuma damsai kamera mulai berniat ya saya kadang kai sandat ba nagaling juga ki corruption kumki cegiat di pollution department yang sarkar bagi lah corruption ini ngintip karena gisyong kawai ketrok bagi pelaj gini ni masmat bang gini ketrok si pelaj mata bakal ne dalam kelar ngintip radu mata ya gini ka kali nak kalian juga peramjur ya ka government police department ki pelaj gini ki kali nomor kita ilegal kemarin mor nak kalian juga kop ni peramjur saya ka sarkar bala nak kalian ke Indonesia nak kalian juga kop nang nes kemat ngin yale bangin budin Benuat sisu mana man pelan ya sedai ki minister dai ki police department ki babam tu ki ba corruption ki ba bam bisa ki bala pan pelan ya kini ka ya kini ki kam armor kali diong